ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Amen. Ngokukhulu ukuzithoba phambi kwamfundisi, phambi kwabashumayeli, phambi kwabakhokheli, phambi kwehamente eyingcwele. Cela uNkulunkulu angiboleke umshumayeli nomkhokheli, ukhokheli ade phethe inkonzo ekuseni. Cela uNkulunkulu angiphathise imbewu njengokukhuluma kwakhe, ukuthi umshumayeli unikwe imbewu yokuhlonyela izwi likaNkulunkulu, waphinde wanikwa igeje lokuhlakula ukhula. Wayesenisela, wayesethuma umfundisi ukuthi azomfundisa lokho okade okumilile. Amen. Izwi lami ke ngicabanga ukuthi linomkhuhlane, hayi umzimba, izwi nje. Cela uGumede angilekelele ngamavesi amathathu. Ngicele ukuguqa phambi kwebandla leonyazi. Amen. Ngicela ukuguqa ngalesi sihlabelelo uvesi 5 no-6 no-7 ku-2:31. Angihlabelele amavesi engicela ukuguqa ngawo, bese uNkulunkulu engiphathisa okufanele kulezi insuku, njengoba sesigeza sichopha ingqakala. Inhloso yethu sikhuluma ngomuzi wasebuhleni kulezi insuku, sikhuluma ngoNkulunkulu ezohloba okwesibili kunyaka ka-2025. Awumhlabelela baba masu usitholile. Wena
sikhumbuzisa usho njalo umkhokheli kuseni wathi sizokhumbuzisa sizokhumbuzana lesi sihlabelelo sikhuluma ngomuzwa wasebuhleni ngokwethu ngoba sisesemhlabeni yonke into sisayenza ngokomhlaba sisithi umuzi loya ngokaNkulunkulu izulu lakhe ukufihlile kuthina ngoba awetha amehlo abuka ngokomhlaba abangasekho emhlabeni bazi ukuthi ebuhleni sezulwini lo muzi ke esiya kuwona abangcwele izulu likaShembe lokuqala lapha sigeza khona sisesemhlabeni asigezele izulu lakhe lokugcina izulu lamazulu elisezulwini amen ngicela umusa hayi wokuhleka cela uthando cela ububele cela isihawu uma uhawukela omunye umuntu usuhawu uthanda uShembe uma uthanda olinye iNazaretha uthanda uShembe uma uphelenye iNazaretha upha uShembe indaba yami ithi kukhona indaba engake ngayixoxelwa ubaba ongizalayo babe sekuphakameni ebuhleni bokuphakama ngikhulumela usuku lwangolwesibili lomdlakawani abasekho baba sekuyithina uthi ubaba sahlabelela sawungelisa umdedelo safika eparadise waphuma uNkulunkulu weza kuthina ufika wasibuka sahlabelela bathi sahlabelela uShembe ke mayisibuka usuka ngabuka ubuso bethu usuke bona inkinga ekuthina omunye nomunye unenkinga uthi ubaba yayisi iphakamisa isandla inkosi yayisibabusisa base beyaguqa ingakasikhipi isibusiso yayisibabuza ukuthi njengoba nize emhlanganweni kaJulayi nisuke emakhaya ngicela ukubuza ukuthi njengoba nize kuShembe uShembe nimphatheleni uthi ubaba yabuza inkosikazi kakathathu yathi ngicela ukubuza amaNazaretha size emhlanganweni omkhulu kakhulu enomdedela abo7 enemgidi abo7 enemvunulo emakhosazane abo7 enobheka bezayo kugcineni ngicela ukubuza amaNazaretha ukuthi uShembe nimphatheleni ithi ngiyazi ukuthi nicabanga izipho enizongipha zona cha ngibuza uShembe lo wehle ezulwini kwezemhlabeni wazoniqoqa wanigeza wanenza naba nje ukuthi njengoba nizeki kuye kuyinyanga yomhlangano uzohloba ngani emhlabeni ahlobela amazulu akhe nimphatheleni babuthi sathula pendulo sasingenayo uthoyisebuza uNkulunkulu ukuthi khona umuntu ongelona iNazaretha ozenayo ozomkhombisa uShembe khona umnikelo owuphethe owuphathela abakini ozofika unikeza uShembe uthi inkosi yamakhosi ngicela upha abantu bakithi ukumaya lapha bekhona ithi inkosi niyazi maNazaretha ukuthi njengoba mbuza lo mbuzo kuze isikhathi lapho ibandla liyobe selilikhulu khona niyosuka emakhaya nize ebuhleni ningazeli ukuzokhonza uShembe ningazeli ukuzofuna uShembe nizobe nizofuna imali ithi inkosi nobona ngamafoto
kaShembe azobe ekhandwa enziwe inhlobo zonke kube sekudayisa uShembe uqobo lwakhe. Ahangaza abakhanda amafoto noma abelulelekile yini ngoba inkosi yathi amafoto lawa ayinoThailand ngemuva awu4 khona yathi angabokuphela lawo mafoto ngoba lawo mafoto uShembe uhlala kuwona. Ithi inkosi ngibuza ngoba uShembe wathi mayifika emhlabeni wanifundisa ukuthi ngalezi inyanga zomhlangano bengayenzi imisebenzi emzini yenu ngoba okhokho benu basuke beseduze kaNkulunkulu bezokhonza uNkulunkulu bezobheka ukuthi abantwana babo bathe mabefika ebuhleni bamnikana uShembe ukuthi uzusinikela okhokho bethu. Yikho ngibuza umhlangano uqala ukuthi njengoba nize emhlanganweni kaJulayi niphethe nenizoyinika uShembe ayinika okhokho benu. Ngibona umgazi la aphinda azomhlabelelela naye amavesi amabili akasondela lo eGautrain. Kukhona indaba abangcwele esithinta sonke bayethe ubaba befundisa isidinga sonke indaba kaShembe. Siye emhlanganweni bangcwele angazi lensizwa noma ikhona la ekhaya engahlangana naye ebuhleni ifika kimi lensizwa edokodweni. Khuluma ngomhlangano kaJulayi, khuluma ngomhlangano kaJanuwari, khuluma ngomhlangano kaOkthoba. Ithi lenhlansuthi eyala ekhaya ithi Mshumayeli kwakuJanuwari ngifike mhla ka-20 kuDisemba bengithi ngifuna ukufika abantu bangakagcwali ngiyonikela enkosini. Angikholelwa mina ukunikela embengeni. Ithi ngithe mangifika kwathiwa inkosi segumbini ayisabona kahle. Ithi ngathi ngiyayeka ngeke ngisanikela. Kanti ebusuku luzofika unyazi kulensizwa. Kukhona ivesi esizolizwa kulesi sihlabelelo. Lithi ebuhleni khona isihlalo esisiguqelayo kulesi sihlalo kuhlela uNkulunkulu kuso. Seyifikile awungishayele u5 no6 ku66 ngiya endabeni yalensizwa eyayingixoxela inkulumo yayo. Sulungile kahle isonto lalifanele abantu abafana nathi abangazange baye esikoleni. Abantu besikole yonke into ukuze bayenze funa bavule iphepha bafunde ephepheni. Mina ukuhlabelela nje ngivele ngihlabele ngesihlabelo ngesazi awuhlabelela akakho ubaba emhlabeni onothando njengowe. Akakho ubaba emhlabeni
kulo muzi wasebuhleni khona isihlalo khona uNkulunkulu khona. Ithi ke lenhlansuthi mayingixoxela ebusuku ngase ngiyalala ebuhleni base kuyafika uNyazi. Bathi hawu mntanami awunikelanga wena imbengeni. Uthi yebo baba ngifuna ukunikela kuwena kwathiwa ukho usegumbini. Lutho uNyazi mntanami imfihlo leyo ukuthi ushembe usuke esegumbini. Niyezwa maNazaretha. Uma kuthiwa ushembe usuke esegumbini imfihlo. Mina ngike egumbini. Mina ngigijima umhlaba wonke nebhuku lami. Ngihambe ngiyamema, ngimema abantu abezoze emhlanganweni kaJulayi beze ngizohloba ngabo emhlabeni ngihlobela amaZulu. Uthi abantu abamenywe ushembe ngizobabona kade ngihambe ngibamema emakhaya ngamakhaya njengoba kuphangise egumbini nje bengigijima yonke imizi ngihambe ngibakhetha ngithi wena kunomhlangano menyo. Ushembe ufuna ukuhlaba ngabo. Ithi ngikhuluma umuntu ogibela emhlanganweni ngoba nemali. La ekhaya ebuhleni maNazaretha khona ingilozi ezingenabalo. La ebuhleni kule ingilozi ushembe azabile. Kwaxoxa lensizwa. Ithi ayikho into engesiyona inkonzo mntanami la ekhaya. La ekhaya yonke into oyenzayo lezi ingilozi zihambe zimbhala. Ithi umuntu omsuke emenyiwe ushemba mmeme sesekhaya kubo umbona lo muntu uthi mase kufika insuku uthi uyalungisa imvunulo yakhe awashe ingubo zakhe azoyimbatha emhlanganweni ageza amabhudo akhe nezitsha zakhe engezona ezasekhaya azoyipheka ngazo emhlanganweni aphathe aye emasimini ayomba amadumbe azowapheka emhlanganweni. Uthi lo muntu lo umenywe ushembe uzothi mayifika ebuhleni nawe mNazaretha mawufika ebuhleni kuzokhala insimbi kavuka nathi uthi lo umenywe ushembe uzovuka ethempelini ayothandaza abuyela edokodweni. Ikhala insimbi kalala nathi aphume lo usuke ekhaya emenyiwe ayemthandazweni. Le nkulumo lenhlansuthi yayitshelwa uNyazi ebusuku kade ithi ngeke inikele yona eyifuna ukunikela kubaba. Uthi kushebelalela mntanami umsebenzi ngisuke ngiwenza uma ngisegumbini. Bhala abantu abazoze emhlanganweni. Uma kumenyeza izwi kuthiwa umgidi wabantu bonke namhlanje uthi laba abasuka emakhaya bemenyiwe ushemba babhalile ebhukwini labo bazovuka ekuseni bahlambe imizimba bavunule baye emgidini zifike ingilozi zomgidi zibabhale. Afike ushemba kusisa umgidi zithatha ibhuku zilihambisa uNyazini. Abamenywe ushembe besuka ekhaya uzothi mayisemthandazweni ifike ingilozi imbhale usibanibani Nkosi ukhona iyathika ithatha ibhuku ilihambise oNyazini. Naso siguqweni singathwala umvumo kunjalo. Ithi ke lalela mntanami kukhona abasuka emakhaya beze emhlanganweni ngoba benemali ababhalwa ndawo lapho. Uzobona makuthiwa umgidi abantu bonke behlaba inyuka emgwaqweni baye emadolobheni bayapheka bayahlimbisa badayisa bazofuna imali. Akukho ushembe lapha babhale khona. Ithi bonke laba bantu abasuke benze emhlanganweni ngokumenywa uNkulunkulu ubabona makumenyezwa umsebenzi bavuka ekuseni baye emsebenzini ingilozi umsebenzi ibabhale laba bantu ithatha ibhuku ilise oNyazini. Ithi ke lo msebenzi wami mntanami wena kathi ufuna ukuyonikela kimi ngeke egumbini. Ngifisa ke ukukhumbuza nabe maNazaretha ukuthi njengoba sike kungena umhlangano kaJulayi noma ngaba uyile emhlanganweni iba kuJulayi. Amen. Lezi zinto okuthiwa singazidli kenyanga umhlangano singazimali. Amen. Ngoba uNkulunkulu usuke enesikhathi sethu. uNkulunkulu usuke enesikhathi sokukhuluma nokhokho bethu. Njengoba singanaki nje ukwanikelela. Bayamangala phela nabo. Shembe ubekhona umntwana wethu ebuhleni. Lutho uNyazi akanginikanga lutho ukuthi nginike.
ucelile wena ucelile wacela yonke inhlobo ucela imoto wacela ukugana ucela ukuba nemali ucela ukuba namasudu kodwa laba abantu abakulethe emhlabeni abakukhanda asibakhumbule phela ngoba njengoba ethi uNkulunkulu singahlabi emakhaya ngenyanga umhlangano basuke bengekho basekuhleni baseduze kwakhe bazolindela ozothi mayivala umhlangano bese belinda ukuthi uShembe semukelisane esikuphiwe zingane zethu uthi umfundisi uNtombela isipho semndeni yakini sokuthi abamaye u30 rand unefoni wena ka 16,000 khuluma ngefoni ngoba ngisengungane wefoni mina hlala emotini iviki lonke emkhokheli bafona abantu iziphela ibhethu ngibe ngiyitshaje ngibeke ifoni ifundisana amanga ningi nje mkhuba esefonini funa mina ngikhuluma nomuntu ngikhuluma into esibona nayo sixoxe siphikisana hayi ngefoni ngifuna ukuthi bangcwele siye emhlanganweni uzothi mahubanjwa lapha baba umfundisi mame banjwa kuthiwa uphi umshumayelo wakho utheni umshumayelo ekhaya ngiyaxolisa kwabavele bagibele bayemhlanganweni bangasonto indawo kuke kwabanjwa ingane emkhokheli ngoJanuwari sibuye entabeni ngabizwe office umshumayelo uDlamuka ngafika amakhosazana amabili ahleli ala koma 18 kwathiwa nazi ingane zakho zilahleke ngesonto zizobuya ngolwesine sezize office zizoreport amafoni azo athathwa abafana ngathi bantu abami niyangazi zathi siye sikubone emafonini nisabathaphi nini zashe nini itempele edrobheni hayi edrobheni eGoli ngathi niqambelani mfamanga nithi umshumayeli wenu yimi zathi sisho ngoba siyakwazi ukuthi ngaseGoli sihlale sikubone emafonini ngathi bashumayela ngizasi lezi ngane etempeleni azinitshela ukuthi so abaphi abafana benahambe nabo kwathiwa yilaba abachajayo bangale eMozambique bebengisebantu banezindle nanda ngicela ukusho la ekhaya ukuthi omama ayithi ingane yakho maye emhlanganweni kusuhlale nayo phansi wayitshela ukuthi mntanami lapho yakhona ezulwini likaNkulunkulu akukho yokwenza ngaphandle ko-anti emhlanganweni nobaba ngokunjalo iy'ngane zamakhosana amancane azithi maziye emhlanganweni bobaba nihlale nazo phansi ngoba inkonzo uShembe akhuluma ngayo kuvesi 34 mthandazo wesabatho aniyenzi azisukuphuma iy'ngane zemhlanganweni abazali bengashomo lutho kuzo akathi ekhuluma umshumayeli nomkhokheli etempelini ebelekelela nina bomama silekelelane ngoba lezi ngane siyayidinga kusasa zokhula nebandla zingamaNazaretha ayikhuliswe ngomthetho ayisuke nawe ekhaya umthetho ifike esontweni iwuthole umthetho kaShembe kungabanjwa ingane ukuthi ekhaya kade kuxabana ubaba ngesabatha etempeleni bengikule ekhaya uyeza uma wayo uza kimi uthi mshumayeli ngicela ungincengele ubaba wakwami izingane ziyovula nge20 ezikoleni ngicela ziye emhlanganweni ngithi no baba umama ucela izingane ukuthi ziye emhlanganweni uthi lowa ngeke ziye lezi emhlanganweni ngoba isonto la ekhaya ezama ziye esontweni ubumculo unobani kuthiwa kunendoda yamemeza esontweni ngakini uyayazi aniyazi lo ndaba indoda engakuba mchulu unobhala kuthiwa iyazwakala indoda sithi yes kwathiwa eyithula yathi awuyelishaya ikhezi usesontweni ukuthuka wangelinye ilanga khuluma ngomhlangano abantwana sasise kwakusenkanyezini uthi baba kwakumbe
ka-72 uthi sibona inkosi lokhu isibuka sinoyikhali size sicashe sasa sithuma umshumayelo omdluli awuhambe enkosini uyosibika ukuthi njalo baba mayisesontweni sibona ubaba uyasibuka sazi usibukayo khokhela khumbula baba mfundisi sesiyabusa manje kwake kwafika elinye ithempeli ngasekhaya lithi baba sizocela umshumayela sinaye ethempelini wavela impendulo yathi nithi angenzeni pho manje ngena mshumayela kusho inkosi la ithi impendulo yenkosi la ngamayiphendula umshumayela omdlula hayi mina esontweni angibuki muntu kodwa into engiye ngiyenze manje sethempelini ngiye ngincenge inhliziyo zenu ningaphakathi esontweni ngisuke enhlizweni zenu ngiphendla ngifuna indawo ngifunela ushembe iningi lenu uma ngifika ethempelini ngifike omunye angeke esontweni lokho bekusho umkhokheli ekseni aduxoxa mawusethempelini kusho ukuthi awukho ethempelini ithi inkosi la ngamangifica enhlizweni yakho ngithi ngiyakubuka ngifika wena ucabanga inkomo zakho ukuthi inkomo ethile izosala nini awukho esontweni ucabanga ukuthi mawuphuma la ushiyele efrijini ithi ke mshumayela yami batshela ukuthi mara sesontweni babona lelizwi kaShembe bangayicabanga izinto abayishiyile umuntu angamcabangile isitha sakhe mayiphambi kaNkulunkulu acabanga ukuthi yoba ngelapha ngisendlini kaShembe ngizokhonza uShembe ngicela uNkulunkulu konke engize nakho angibheke azakhumbule nabazali bami lapha bekhona engakwazi mina ukwabona engakwazi mina ukukhuluma nabo siyele lokho bangcwele emhlanganweni siyoncenga uNkulunkulu ukuthi laba bantu abasidala basilethe emhlabeni akasifunele bona abageze babe njengathi inhlansuthi sengizobela phansi khona umfundisi asiyeke lento ka2x2 lento lokuthiwa ayinabungozi izosisiza kukhona indoda khokheli uyazi wena bakithi le ndoda kade inkulu kakhulu ibinakho lokho okuthiwa kunabungozi iyakubala ngebuthathu ithi khona uPingoloshe khona umkhofu khona isipoki ngisikhanda ngabantu bakini abangasekho bakulandela imali ihleli ngelinye ilanga niyenza uManazaretha asibona thina abantu balento engenabungozi sinoNkulunkulu amen le ndoda ibingazi ukuthi khona uShembe emhlabeni uShembe mkhulu kangakanani ibiyazi ukuthi inkulu ngoba kufika abantu abasuka komagoli kuphi bezofuna lezi zinto ezisheshayo ezingenabungozi ihleli le ndoda kuyaphuza duze komgwaqo kuzodlula unyazi kuye emangozi emzimkhulu iyabaxoxela le ndoda inkulu yabona umuntu mayimkhulu thenga impahla njalo ayishintsha ngoba zincane zonke ahlela amadoda la kanti bahleli nje inhliziyo zabo bayazi ukuthi uShembe uyeza uyaphuza kule ndawo kwathi kwakuzwakala imoto basukuma bonke abantu esipotini bayemgwaqweni bathi siyobona uShembe siyobona unyazi yasala le ndoda lo ngomlomo ngezansi ukuthi hawu labantu bengibaxoxela ukuthi mina ngenza izinto ezinkulu kangaka bayangishiya ungakanani yena noShembe bayokena kunalezi zinto engizenziwa yimi mina ngizobanika imali ngibanike yonke into uma bebuya laba bantu bajabulile uma singaba nothando labantu labaphuza utshwala abathanda ngaShembe Shembe amasibhale encwadini yakhe babuya abantu bajabulile bathi hayi sibonile unyazi sibuya nazo zonke izibusisi bafika bayaxoxela le ndoda bathi hayi sesihalisile siyibonile imoto yonyazi uNkulunkulu sesibusisile yathula le ndoda yathi sese le ndoda kuthiwa uShembe uyawudla umuthi
bangishiya abantu ngaxoxela mina ukuthi ngenza izinto baye emgwaqeni babuye bathi baneyibusiso. Hayi thina sithathela uShembe eNazaretha. Noma ungalala ungadlile iba noShembe ngoba ekugcineni uzongena emzini osekuhleni. Noma ungahlala izinto lezi ezikhona emhlabeni uNkulunkulu ukhuluma wonke amasabatha athi izinto zasemhlabeni ziyaphela singilanda. La ekhaya asinawo amakhosazana ahamba emgwaqweni. Niyenza amakhosazana. Ngizwe isiqubulo senhlanhluthi la emva kwami. Sithi inkosazana ihamba ithenga ama-flight idle emgwaqweni abayiceli. Emgwaqweni osekuhleni. Yathi ngoba nasekhaya ayizukupheka. Izofuna ama-cornflakes. Le ndaba ingakuphi mfundisi sengibuyela phansi ake ngibuze insizwa le ndaba yobhasikidi abawu-10 isuka kini noma isuka emakhosazaneni ngiphenduleni ngihlale phansi makhosazane yini nifuna ubhasikidi abawu-10 yiyona inhlanhluthi ezisukelayo inemali pho uma ihambisa obhasikidi abawu-10 yini umvangela uNgcobo amemezele athi ezibhlungu ayipheli inhlanhluthi yakwambatha ngiyalinganisa yagcina ngokuthawula ayikaziye ekhweni layo. Angithi uShembe wagcwele wathi izinto zasemhlabeni singazenzi. Lokho ukuthi uma uthandwa intombi uhamba uyokhithiza into yasemhlabeni yokuqonywa. Uthi ubhombela ibheji liwumkhosi wentethelelo ngililande ezulwini lizokwenziwa zingane zenu ngoba kufanele izala amaNazaretha ebhentshini awuyi ngothando uya ngokugana. Senzani ngobhasikidi wamafekefeke senzani bakhokheli ningesiza umnyazi ngilekelele ey'nganeni nibuze obhasikidi ukuthi kwenziwani ngabo. Phela into esemjolweni manje sekwenze umjolo manje esontweni ukuthi intombi yami ngifuna ukuyikhombisa ukuthi nginemali engaka akusaganwana. Angithi ibhentshi wathi uShembe ulandela ukuthi siganwe zingane zamaNazaretha sizozala amaNazaretha kukhulu kuNazaretha. Senzani pho ngamafekefeke obhasikidi. Ikuphi lapho kusiza khona, ikuphi lapho kusiza khona isonto. Bakhona abazali omama bobaba sikhona lesinyathelo nini sithathe. Angithi makuthiwa ingane yakhe iganile uyakikiza edokodweni nasekhaya ufike ukikizwe. Uma sekuhlukaniswa isiphi wena isinyathelo osithathayo ubaba noma uthatha siphi isinyathelo? Mayizithi ingane angisaqhubeki mayikade khipha inkomo ikusendele imessage insizwa kithi ithi ngicele ulande impahla zakho mina angisekho ephejini nawe. Umzali uyise walengane uthini ngengane yakhe? Kanti ube iveze ku-TV yini ukuthi mina ongathatha le yami ingane angafika omunye ayithathe? Kukhona lento kuthiwa ukuthwala ushwaqe. Mhlawumbe laba bantu kufuneka bashwaqe manje. Saza kusihlale phansi ungabashumayeli niyezwe insizwa. Kodwa uma uyoyithwala inkosazana isikwala imenyezelo ebhentshini kanti inkomo unazo. Sisazoke siye ezulwini kuNkulunkulu siyocela ukuthi baba lezi ingane ngokuthi kuyakukhathaza izingane ezihlukanisa njalo ungazi ukuthi sekuhlukaniswe. Sicele ngoba sithi sicela Nkosi yamakhosi inhlanhluthi kade icelile ihambise inkomo imthatha umkayo imshwaqe. Kunjani lapho bakhokheli? Alakheki isonto. Asifuni uShembe wathi divorce ayikho. Uma lezi ingane zethu ziye ebhentshini ngokugana ayikho idivorce. Kodwa maziya ngokufekefeke lezi zinto ezisemafonini zothando lungekho lokuthi mina bengicelile ngifuna ukubona ukuthi unani. Inkomo ngeke ayise
akuzona ezayo. Uma ekhipha inkomo uyoyinika uyise, yena amnika ingane yakhe ibe unkosikazi. Khona insizwa kade ngiyibona la, ngeke ngisho, cela ivale indlela. Okay. Ifike yacela lenkosana. Cela ungabheki emuva ngoba uyangibuka. Yeza yangitshela ngilapha yathi sesihlukene nenkosazana. Inyanga becelele. Senibangani manje? Ithi kimi angiyifoneli ekuseni. Angiyifoneli ngebreak esikoleni. Angiyifoneli ntambama ibuye esikoleni. Nibanga lokho nje. Oh nani celele ngefoni ni. Manje ngoba usafona wena seniyahlukana. Ithi hayi ngiyeke naye ngiyeke. Niyezwa bakhokheli. Alikho nje ikhaza eningalibamba ey'nganeni zamaNazaretha zeluleleke nalo ukoti selikhuluma nansuku ehlaza lusemzini lapho lwagana khona. Lubhekephi? Luphumile okotini? Lusemakhosikazini manje. Lizophuma kwemakhosikazi luyezalukazini. Leza zethi ingane ehlukanisa njalo zona ziyaphi? Ngoba iyodwa ingelozi yasesipholi lenkosazana yokuqhawe inye luthe unyazi noma ingahlukanisa iy'ngane ezoyithola kulowo wesibili noma wesithathu ezalapha kulesi yasanda sokuqala. Niyakuphikisa abantu abamlokho futhi yeka makhosazana ukuthi mayithi hlanza ukuthi ngicela ukuyokucela uyogana kithi bese lifika ko-25 nenze stockfell aningibukisa bogele uright abantu akazange ukhulume nabo sekuyisa isithombe sakho kwabanye abantu aningibukisani ungifanele uright. Hey, khona emgidini ukumbone kodwa. Hayi mhlambe yake yakubuka enye wangayibuka izosho kuqala ithi hey lo uzakuhlupha. Ngikhuluma lokho ngikhulumela uJuly siyabuka ukuthi lo yamuze siyakuwona uthi uNkulunkulu akungeni isono khona. Sengibuyisela inkonzo kuba umfundisi. Umuzi wasebuhleni lapho khona amagate umusa wonyazi. Igate lomuzi wasebuhleni ulale lapha eMatabetulu uma sikhuthuka sithi igate lalo yamuzi izulu lashembe la liqala khona. Yabona uma ungaba nokuganga kulezi indawo lapha usaganga ebuhleni. Isango lomuzi wasebuhleni yilapho kuphela khona intaba uthi dundu. Ngifice enye insizwa eJudiya iphethe intondolo ensundu engaka. Ithi mayifike enkosini ithi baba ngizonikelela ubaba. Ubaba akhuphukeke la. Useze wangcola ingubo ayigqokile. Uma ifika la le ntaba imile njengoba imile ngale ibheke phezulu. Uma uthi mayifika lapha ashelela ginqikaza ufike ezansi ematekisini nemithwalo yakhe ayoqala phansi ngizocutha ngizomcelela intethelele enkosini ngento wayeyenza kule ntaba akhuphukeke. Niyazi ukuthi ebuhleni kusezulwini ukhona ubaba ngasekhaya akasekho Khokheli uyamazi wasala ebuhleni bokuphakama waze wagcotshwa khona. NgoDisemba ngihlangana nomfowabo bangawomalume kimi. Uthi umfowabo wemshana umfowethu uyagula lapha ekhaya. Ngiyasaba ukuya kuye ngoba phela yena wasala ngale asadlelana. Ngithi mina uphethwe yini malume? Uthi ingane zakhe zimkhiyele endlini usuku nemini. Endlini unemthwala ibophile.
uma ivula ingane ziletha amanzi uqukula imithwalo yakho ufuna ukuphuma zithi ingane babuya hlala phansi ugeza uthini ngiyekeni mina ngibona abantu abaningi bayibuhleni zithi ingane baba bazuye ebuhleni wena wasala ebuhleni bokuphakama akuthi akekho umuntu osephakameni abantu babheke ebuhleni kuNkulunkulu zikhiye eminyaka ingane usezwahamba emhlabeni sebuyile manje uhlupha ingane zakhe bakushonila ingane ziyaphuma ziyolala kwamakhelwane uthi azihambe ziyomcelela intethelelo waxabana noNkulunkulu wamphika amazwi enginawo kangcwele wokuthi siye emhlanganweni kaNkulunkulu asibe nabamenyiwe asifike senze kwasebuhleni sivuke siyosebenza abavunulayo baye emgidini nakho kusalayo 23 kusasa uqala namhlanje ubani wathi eJubeni akwenze umthetho wesikosha Thuna yasinisa ubani wathi eJubeni akusebenze lento eyenzeke esikoshini ubani wathi ngene emgidini wena eNjobeni unezingane ongayihlawuleli ungasondli ungena kanjani emgidini weNjobe ngokumgido okugcina eNjobeni kwaMatric la kuphela khona amaklasi lento sibona yenzeke esikoshini isikoshini sinezingane esingayihlawulile kodwa siyavunula eNjobeni ningena kanjani emgidini weNjobe ngoba iNjobe ivunulwa na uShem singenela la emgidini kaShem kanti onjani umuntu ofana ngene emgidini zikhona insizwa zesikosha nikhona bathi uvuma ugumenta ade kuhlabelisa ngabongo ukutha kusiphi isikosha upromote abantu ukuthi isikoshini esimnyama ubani ukukhipha isikoshini esibomvu ngibuza isikoshi ubani othe phumana esikoshini esibomvu niye kwesimnyama ngoba umthetho unondweba umphathi wesikoshi opromotayo usuno 18 years athi phuma kwesibomvu uye kwesimnyama niyisobani nina ngoba amakhosazana asawugcinile umthetho amakhosazana engaphansi kwa18 ivulula utubani ithi ngaba no18 bafika oanti bathi khuphuka esikoshini esiketini esimnyama nina esikoshini ngikhushuke ba ngiyazi ukuthi 23 nizobe ningekho ubani othe dlulana esikoshini esibomvu isikhathi singakafiki nigijime niye kwesimnyama wona lamafoni asho ukuthi umgidi kaShembe ngomhlangano wona lamafoni asho ukuthi umgidi siyazi ukuthi inkonzo le senzani ngomgidi emafonini kulungile uma ufuna ukubuka siphostellani pho angithi umgidi kaShembe inkonzo kuyasontwa umgidini kulungile emshadweni ngoba lapha uNkulunkulu asijabule khona futhi ngiyazi ukuthi ku23 nizobe ningekho kanti ningekho futhi eswazini ithe inkosi awayekwe amashoba emgidini amashoba wasemshadweni kodwa niyawafaka amashoba emgidini la abafakwa la phezulu ngemuva niyezwa bangcwele hayi konzo yamyama kade seswazini bangcwele baba umfundisi ngesabatha lesibili kuqhamuka insizwa ifaka ijacket emeruni isuke enkonzweni yayo sivimbileke la ithi ngicela kuye enkosini sithi hayi bambulayi ithi cha ngifuna kuye enkosini sithi yini inkinga ithi akumazi mina uShembe ngisondele esontweni lami yanisho ngegama ithi ebusuku ngithengilela uShembe angakafiki unyazi uqhamuke bahambe emkhathini lo mina ngihamba phansi kodwa nazi eswazini lapha desikhona khona umgwaqo oqhamuka embabane kwamanzini ngaphesheya ithi unyazi ufikela emkhathini mina ngaba lapha bathi mntanami mina nguShembe unyazi wezulu uNkulunkulu wehle ezulwini wezemhlabeni ngiyeza nanku umuzi wami ufika uzongibona ithi ke insizwa ngifuna ukuyobika kubaba ukuthi sengimbonile sayidedele yadlula uma ifika lapha iyabika ithi baba
uthe ungakafiki wena ngikubona uhamba phezulu emkhathini wakhuluma nami wathi uzofika sengiyakubona lafika lathi unyaze mntanami ufuna ngikwenzeleni ngoba ungibonile nami ngakubona sibonene cela yacela lensizwa yacela ukuthi lathi unyaze inkosi uzokuthola konke okufuna ngoba ungibonile ngakubona sabonana ukhohliwe nakho ufikile asabenze emhlanganweni bangcwele semzini kaNkulunkulu siziphathe kahle umoya kaNkulunkulu awuhlale kithi iphuma likaShembe alibe kuthina ngiyacela bangcwele ukuthi iphuma ukwenza kwethu makuthi nyazi wezulu noma ngabe sikuphi uthanda kube ngowala ekhaya umusa kube ngowala ekhaya ukubekezela kube ngowala ekhaya isihawu akuwe sala ekhaya ngoba zonke izinto engibalayo uShembe uyibhalile esihlanganweni ukuthi amaNazaretha wazenze so amaNazaretha asekuhleni masi nothando nentethelelo nokuxolelana amen inkosi usebenzile amen sengibuyisele baba umfundisi amen